Mi madan ke jing thok jongki company pasna dawai banyada COVID-19. Kedai ke tweet bal tweet da urop ros ha Twitter account jong u chpang ke jing thok jongki company pasna dawai banyada COVID-19. Kajing terekam ki dawai yada COVID kalapan arteten ya ki babun hakine kisngi bat kete kedai haden kajing tan bisa jong ki dekhot jong ke European Union ya ke janan small ke badai ke presiden jong ke company sna dawai yada COVID. Kajanan small ke kam ba ya ki dawai ba kisna kim syam la test setia hachwa ban pelat syaki nongpang. Laki long ne em ki bala ban yada ya ke khlam COVID-19 pat kete kedai ke jubab bala ai da ke small ha kajing tokit da Robert Rob Rose badai udukhot jong ke European Parliament. Halor kajing kali langitip ne em ba kan penduk jaj ya ke jingpang hachwa ban pelat syayu em la jubab ke small da ke jing samut haba la keli da u Rose ya ke injek flijar laju tes bha ne em bahkan khanglat ya ke jing sapreng jong uklam COVID haswa bandi paiba sayu.